Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sakirin Jafni dari kelas 8C nomor 2. Hari ini akan mendemonstrasikan puisi Bugis yang berjudul Padi Bolai Tongangnya Riatim. Padi bolai tongangnya riatim, masagena ati natapai tajang, natuo tongangnya, nawarikan na masapati tajangnya, naripahang atau ngena puangnya, nakibolai atau ngena puangnya, mato riada patuju na sulasana, malabito na kedolanro ale, tuo tematinro tongangnya, matemua jekoe temate lempue, tongar yati lempu rimata, tenri pakawalim paling pakita, tongar yati lempu ridaceling, tetasala ripangrang, tongar yati lempu rinawa-nawa, tetasala ritanga, malopoi bicara, napatik ke puangnya riati, tonghamuaga, malopoi bicara, napatik ke puangnya riati, tonghamuaga, malopoi sina napatik ke riati, wita kotu, kirampe mua, ada bele nakadamua puangnya, tasala ko, kikadamua jauh soba nakadamua puangnya, takalupa ko, natamapatik ke puangnya riatimu, nasalaino puangnya majokka tungkana, anrememan ni maceningnya na malundra, yakya magangkari ri cingerokmu, tanga meman ni po makasiangnya, engkali nga meman ni po macenoe, aja lalo temua tanga ri ko buru mupo sugi-sugimu, mupo lesi-lesimu, mupo acacamu, mupo ule-ulemu, caloria cika mi tawamu, maelo kotu nasalahe puang marajai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.